ashabul janna yimɓe aljanna yimɓe yite dina goto afanaj'alu almuslimina kalmujrimina ma lakum kayfa tahkumun si neɗɗo woni fewɗo e neɗɗo mo feewa ɓe yaada ɓe yiida wona ka aduna ɗo ɓe du a nandintinede wona lafara kamɓe nandintinoyta abadan ɗum ɗo ko ɗum poɗata neɗɗanke nanɗo ka haala ɗo simo jangirde ni alqur'anul karim o anday ko honɗum o watta ha fi o tawa allahuma weltana honɗum watta ha kadi o daɗa kambaji allah subahana taala e hoore ɗum o anda ɗo ko wiyete kon ko honɗum woni ñoddi moƴƴimɓe ɓen ɗum woni ashabul janna o anda e kadi ko woni ñoddi bonnoɓe ɓen ɗum woni ashabul nar o fellita kadi pellet ɓe naaɓe goto ɓe fotata kono ɗum poɗata neɗɗanke o so andi nafooreji wonɗi toon ɗin ko fiyo o waɗu so andi lorraji jokkayɗi ɗin bonnoɓe ɓen ko fiyo o woɗɗitoɗi wona andugol fiyo hiirire fiyo ittore wula fiyo heɗite tum woneta baahi si neɗɗanke a yi waajagol fi allah subahana taala ta ko woni waajade ko fi yiite ma aljanna a wi ay kanko mo felliti ɓelle ɗo hendi kedi ko heddi ɓen tum maapi hannde aya ɗum tawa kusu o ala hudu o ala fayda ko haala wi ittor ɗum wula sama kalaji e campi fi darngal wone tawa yimɓe no jalde nelaɗo sallallah alih w sallam waajo wa adana mawidatan wajilat minha alqulub wa darafat minha aluyun fa qulna ya rasulallah ka annaha mawidatu muwaddi'in fa awsina waɗi noon koye woni e yaltude kon no tiiɗi koye hoore soobe si tawi wonaali sama kala e muradu ndum andama ko fi yiite nge tata nge hulɓini e fi aljanna mo neɗɗo kala faala soobe naata e nder to samara heɓo dimde heɓo e ko wona e heɗitede kon koni alqur'ana on duwa jangirede ko ɗum waɗi ceerno on ɓayo bangini ɗum addi aya qur'an o ko allah subahana taala wiye la yastawi ashabu nnari wa ashabul janna ashabul jannati humul faizun yimɓe aljanna yimɓe yiite ɓe fotata fu ko waɗi noon yimɓe aljanna ɓen ko ɓen woni malaɓe ɓen faman zuhziha ani nnari wa udkhila aljannata faqad faza ko ɗum wiyete malore tigi 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 a wiyo gañike o neɗɗanke daɗuɗo yiite naati aljanna wallahu arsiku en noon falmuminu l aqilu gonɗinɗo jon haqqil ida tala alqur'ana so tawi o jangi alqur'ana istarada alqur'ana weeɓitay alqur'ana o fa kana kalmir'ati wa'anamu alqur'ana wa'anamu wa narogal yara biha o yi'ira sabu ngal darogal ngal tawata ko qur'ana o woniranimo wa narogal ma hasuna min fi'lihi konko laba e golle makko ɗen o tabita e hoore muɗum wama qabuha minhu e konko kaani e golle makko ɗen fi yo rento ɗum fama hadarahu mawlahu konko allahu tabaraka wa taala giɗo makko on rentinimo e muɗum hadirahu o rento ɗum direct konko tawata wama khawwafahu bihi min iqabihi khafahu kala ko allah subahana wa taala rentinimo hulɓinimo immorde e lette makko kangadi o hula wama raghabahu fihi mawlahu kala ko rerɗinimo yo jokku ɗum joomi makko giɗo makko on raghiba fihi o rereɗana ɗum wa rajahu o jorto ɗum kadi o waɗa golle ɗum tawa mo jorti yoɓede faman kanat hadihi sifatuhu kala on mo tawata ɗum ɗo woni sifa makko on aw qaraba hadihi sifa ma tawa siforeji makko ɗin no ɓadi e ɗi jantaɗi ɗo haray de faqad talahu haqqa tilawatihi haray o jangiri alqur'ana no nde hanira jangirede noon iden mo ɓe darno e hoore mum yarli koni woni e jangirde fi yo andu hal aqra'u alqur'ana haqqa tilawatihi aw annani faqat aqra'u alayat wa aqra'u alhuruf wa antahi minhu mi tañƴini haray mo ɓe hato jinnayo goɗɗo innu annani wonɗa jangirde mo darana e hoore makko koni woni e jangirde si taynano yo wakkilo ha o ndara so wawa warrude no kodi ceerno makani en tawi kadi le ko ɗum woni ko ɗaɓɓa ko ɓawo ɗum o inni wara'ahu haray o reeni o hunjite alqur'ana haqqari ayati no nde hanire reenirede hunjoreno wa kana lahu alqur'anu qur'ana wonanaymo shahidan seede ɗe gandi alqur'anu hujjatun laka aw alayka hande kadi haray qur'ana wonanaymo shahidan wa shafi'an e tefana e ɗum mo ñande dargal wa anisan e itta e ɗum mo wula kañaɗi so waali ko qabru makko wa hirzan danday ɗum mo kadi yiite wa man kana hada wasfahu kala on mo tawata laati ko siforeji makko ɗin nafa'a nafsahu o nafay hoore makko taw awr arwande laawol ngol ɗen anndi gandal ko wiyete kon ko ɗaɓɓirte ko piiji ɗiɗi ko gasdu faanda ɗon e gandal ko an yanfa'a wa yarfa'a aljahla an nafsihi thumma yanfa'a al akharina bi raf'i aljahli an anfusihim ko ɗum woni ko ɗaɓɓa e gandal ko ya ittu tampere ɗuma majjere e maɗa ittana heddiɓe ɓen kono woniri alqur'anul karim ko ɗaɓɓiraɗa ko ya jangude famade gollitira ɓaw ɗum jannade an kadi famina ɓen ɗon kadi gollitira on sayi umma on fof wonay e jam moƴƴa waɗi noon ko dostoru on no wa nafa'a ahlahu o nafay kadi ɓey gurde haray baba en wo biro en wo kotiraɓe o miñiraɓe o ɓe andi kala ka on ɗon sagata yarani ɓe ɓerde maɓɓe nangino waali
ko ɓe habborimo wo ko jam e moƴƴere aranayde ɓe wona tanaji habbiɓe. wa ada ala walidayhi o ruttana mawɓe makko ɓe wa ala waladihi e ɓiɓɓe makko ɓen kulla hayrin kala moƴƴere kulla hayr kala noone e moƴƴere fi dunya wal akhira foti ko yowodirde ko aduna ɗo maɗum kala fara fof e muɗum o artiranayɓe e moƴƴere ko wiyete hamilul qur'an mo tawata on ceerno on hino wi'i yo en wakkilo ñentinen wa en noon. qala almuallifu rahimahullah an abdillah kono wonne عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إقام يودو يجيء القرآن يوم القيامة القرآن أدويت يند دنگل القرآن أدويت إلى الرجل فاد إغوركو كالرجل الشاهد ونغوركو متاتا هوري نويلي بعد مودو يان قرآن اللي أرويا توهين ودرا وغوركو هوري دو بعد ما كنت نويلي يعني سيغوركو ناوني دو وهبايكو ويتايكو هورا kule on kadi sanjay goddu wobbe go hasko baleebe be rawnita e seeda sabu tampere nawnane ko woni sabu fa yaqulu lahu addana do nde odo gorko on mo ari e mum o wi anamo man anta ko awwoni hombo ba hombo fa yaqulu on gorko ardon woni qur'ana wattado kar rajul shahidi o wiya ana alladhi ko mi woni on azma'tu naharaka mo tawata don dini nyallal mangal horuda qur'ana wi yo e horuka ko sabu dum horirda idan ko mi woni sabu ha don dada nyallal mangal sabu ko horata ko wa ashartu laylaka mi hinkinkimma jemma ma on mi haduma do danagol woni sabu ha calu gite nanguma bay ala e danade sabu jangugol la joni mo be dare stawi e hara qur'ana yuzmi lahu an-nahara wa yushiru lahu al-layl o anday do si tawi o hebo yay ar-rajul shahid himo wadde sababuji dun do so wala wadde qur'ana rende on ti rondinde ndeno yawirde mo yo horu sunnaje nelaɗon sallallahu alaihi wasallam e faridaji muɗum kanko jabanto hoore makko ndeno wonde sabu o immo jemma o naafa ka si suuma e yawti ko hakadi suuma e artoya bal ko ɓuri hulɓinane ka hara qur'ana o wuri jangirama kama wo si suuma e hewti ndara si tawi mushafu heɓoto siko ka juulirde ɓe wallini nde yaha ƴettoya ɗon si tawi le ko ka yeeyoyte to yaha ka makiti yaha soodoya arta haray ɓay le woni lewru suuma e ndum hewti konti ndarna e hoore mum ɗo ceerno arani ko wiyete kon asnafu nnasi fi qira'ati alquran yewta en ɗo noneji e janngoɓe alqur'ana ɗo ko ɗum waɗi woni an iyas ibni amir anna ali ibn abi talib qala lahu wondema oɗo eggi ali ibn abi talib ali ɓe makanimo radiyallahu anhuma innaka in baqita innaka an iyas in baqita si tawi a wuuri a junnama gurdam fasayaqra'u alquran يقرأ القرآن قرآن ونجنجت على 3 أصناف نونيجي تتي يمبه نونيجي تتي جنجويتا القرآن أنا دون يمبه كيسا صحابين بهيسونو مؤجانو وينون أيوة نونيجي تتي سنف لله تعالى بيتواتا نونيجو كو الله سبحانه وتعالى ونكو بجنجاني القرآن كو الله يدي بجنجاني كو الله يرني بفالا يمين وسنف للدنيا غروبو كو أدنا فالا يمين wasinful lil jadali wobbe go ko jangani me ko wenje hira do no men mini halaji no men mini debaji no sonka men mina masailji fi tu yo hollu ko kanyum buri marde faamu buri andude e kada wolta ha adana dum dalila yildido madama o jetti mawqif makko on ko hore o wonno nge yawde e o inni faman talaba bihi adrak kala bito be yoyebe kango di wanda huna sinfun lillahi qara'a wa sinfun lid dunya qara'a wa sinfun li al jadali qara'a on say قال محمد بن الحسين كرنا من ماكد وني الأجري رحمه الله قد ذكرت أخلاق الصنف الذين قرأوا القرآن يريدون الله عز وجل بقراءتهم قد ذكرت من جنتني كما كفت باودوكم أخلاق جكودي الصنف نون الذين قرأوا القرآن جنگوا بالقرآن يريدون الله عز وجل بقراءتهم وبفالي جنگير في الله سبحانه وتعالى بيبي أندو دن أنو جنگوا القرآن دغيرا وودن وبنو فالي وأنا من دي أذكر الصنفين مجمتن فمجوني نونيجي اللذين دين ديري نونيجي دي تمتا يريدان كدفاني بقراءتهما جنگ المجي والدنيا في أدنى والجدل وينجي وأصف أخلاقهم مسفن ما جكوجي مأبدين حتى يعرفها ها عندي من اتقى الله أوهله وألا جلت عظمته ومنقر الممون فيحذرها أورنتوري إن شاء الله قلوا يتا طلبت عرفت الشر لا للشر كما خافت أن أقع فيه
goɗɗo andirta moƴƴere ko fiyo waɗunde ko andirta bone ko fiyo rentomo ko ɗum jangirte sirku e tawhidi ko fi ɗum woɗoyni menen komin jibbinano tawhidi andi ɗum o waye ko jangante sirku e tawhid ko fiwata yimɓe ɓe yanu e muɗum wona wiwgol kaarijo ko sirkuɗo ma kaarijo ko wona marɗo tawhid ko fiyata yanu e muɗum babu akhlaqi man qara alqur'ana yuridu bihi llah babu ko dambugal akhlaqi jikkuji man qara alquran afwan on janguɗo alquran la yuridu bihi llah tawatana fi allah o janganine ndaare unwano on no laaɓiri e kadi o tuuma o innali ɗo babu akhlaqi ahli alqur'ani alladhina la yuriduna bihi llah way noon la yudafu haula ila ahli alqur'an wartaɗo waɗane unwanul baabi on wonnema mo andande en dambugal yimɓe alqur'ana ɓe tawata ko ɓene jangirde de kona fi allah la ɓe aslan la yusammuna bi ahli alqur'an kala tawɗo ɗum hoore mum yo eto ha o yalta yo allah subhanahu wa ta'ala arsugo yaltugo kala jikku jantaɗo ɗo o wi fa amma man qara alqur'ana lidunia kala amma ɓe janguɓe alqur'ana ko ɓe jangani ɗum ko fi aduna wali abna'i dunia e fi ɓiɓɓe aduna fa inna min akhlaqihi on no jeeya yani amma man qara on ko fi goto fa inna min akhlaqi no jeeya e jikkuji makko ɗin an yakuna no nde o laatoto hafidan lil hurufi wattaneji o wona hunjiɗo kalfe ɗen andi ɗo nde wotere tum pan mi woni hunjiɗo qur'ana mi hunjike qira'atu mi hunjike ɗi ta ɗum ƴette ha sikka a ɓuri fof andi ɗo inni jaano jeeya jikkuji makko ɗin aslan taw hunjagol kalfe ɗen ka hunjo bila fatiha ha nasi tano ɗowri yor tawa yahfadu hurufa alqur'ani mo hunji kalfe qur'ana ɗen kono mudayyi'an li hududihi ko o yeebuɗo keeri sari'a alqur'ana ɗi muta'azziman fi nafsihi mawninɗo hoore muɗum mutakabbiran ala gayrihi mawnintinaniɗo tana muɗum sa yi ɗum no hooli ɓuri mum ala qad ittakhadha alqur'ana bida'atan o ƴetti alqur'ana o waɗi ɗum tambateri marchandise mum makko kunno yata'akkalu bihi al-aghniya jooma jawdi en o ñaamirta ɗum kala ka o anndi jooma jawdi no ɗon ko ɗon kan kadi o woniri ko ɗum woni ko o naforto qur'anare nde wa yastaqdi bihi al-hawa'ij ko alqur'ana woni ko huntirta fiyakuuji makko haajuuji fof gollata yuuɗe no jooɗi habbi ma ɗum si haton jinni yahay tawa ɗum ɗo no jeyawo e jikkuuji mo tawata on ko la yuridu bilqur'ani llah azza wa jalla o wi yu'azzimu abna ad-dunya sa yimo kadi ko teddini o ko yimɓe aduna ɓe marɓe feere eɓe tawata no teddi ka aduna ɗo no lolli ma ɗum laamiɓe ko ɓe tun haaju makko woni e muɗum amma ɓe wa'aniɓe haaju makko ala e maɓɓe ɓaawo ɗum wa yuhaqqiru al-fuqara ɓe ala ɓen ɓe ɗo ko jasinteɓe ka makko o addano en sifaji andina ɗi in allama al-ghaniya rafaqa bihi si tawi ko jooma jawdi wona e jannede ɗon ko e hoore needi e hoore jam e hoore moƴƴere yehete ko wolta ko fare no moƴƴi ɗon no newi o yannata o sonkata o piyata hay so tawi no hanni wondeje weede naani warrete o susta wonde tama an fi duniya ko reere ɗangol noon kadi aduna on waɗi ha o waɗiri doygo na faale on ko ɓay on no jogii goɗɗum waɗi ha o teddinimo o yurminimo ɓay na wonde ko ɓay on ɗon ko on ɗon holli si on hande ala ɓaawo marde o yiltitoto o yasin fu ka o yiltitotako aywa ko waɗi tama lanni o yinata kon ko ma arabullaha fawa ko haajuma jokkuɗa wona jiggol wondi e on welike ɗum goɗɗo no jokkira goɗɗo par ce que ko haaju makko ɓayna o yiɗamo ni eɗa si on sifa ɗo iwi tullanni dare tum marnoɗo laamu itte yiya ko ñanoyataga makko hay goɗɗo no ditatamo adda na kan amɓe faalako ko programme ji maɓɓe ɓe jogi nani talibu ilm maɗum qari'u lqur'an du'a wawde wa in allama alfaqira zajarahu wa annafa so janni noon mo ala feere ɗo noon zajarahu o gufaymo tamo mettinanamo tum kanina fima ko wa annafa o felamo an ala haqqille a wata jangude a famata pigge ɗen fof koye hoore on ɗo si oɗa joni bonni ko oɗa ittante la li annahu ko waɗi noon ko waɗi oɗo la duniya lahu yatma'u fiha duniya aduna alana on basoɗo mo tata hino jorta e muɗum yastakhdimu bihi alfuqara himo imo gollitira e alqur'an arne mo gollinira nde won ɗum ɓe ala ɓen wa yakihu bihi ala al-aghniya mo wemboro nde alqur'an makko ore marɓe ɓen kadi ko waɗi ne na ko hunji ko woni important ko so gollitirno konko o hunji ɗon kon o wi on sey in kana hasana sawti si tawi o laati ko labaɗo hito
fo wandirimon welgol hito ahabba an yaqra lil muluki ko welata wo ko si président on ari o jooɗo yo janga ka yani al jilsa al iftitahiyya ko kanko accira ɗum ɗo wallintamo ɓernde nde si ɗum waɗaka haray ɓe bonike yimɓe alqur'ana ɓen ka fondo makko ko ɗum o fiɗi wa yusalli bihim ko weltamo kadi ko nde o julnata ɓe awa tama an fi duniyahum kadi ko reere ani fof kadi ɗo naafi wonnema o faala janngude ɓe haa ɓe waajitoro diina ayeje ɗe ɓe nafitoro abadan ko faala ko e goɗɗum e junngo maɓɓe wa in sa'alahu lfuqara'u salata bihim si tawi ɓe ala ɓen no wi minen mari juulirde ka quartier ɗo miɗen faala julnanamen ɗo dey faqula dhalika alayhi ɗum sattanaymo moƴƴa ɗaɓɓay gantoji ɗuɗuɗi mi ala ni tan ni miɗo nodda fi programme waray miɗo yaafini o yiɗa kanko e on sinfu ɗon programme fof so aldaɓe gerike idan ɗum ɗo ko rentete ɗum hande sa hunjiki alqur'anu karim a hewti ko quartier juulirɗe ɗen an ko goɗɗe suɓata goɗɗe sabu ma naya yaaru to si suumaye hewti andi goɗɗen toon clim no watta goɗɗen toon enveloppe ci yaltay ɗin ɗon ko be yaha eɗen ɗon sugo ɓernde ma waalo ɗeya juulirɗe ɗe tawata wonɓe toon ɓe woɓɓe no toon mokko baɓe ma ɗum haton yimɓe julnede no gasa fanna maɗa julnude on haaɓinirta tawa to no gasa ko nisfu julnirte suumaye on ñallal be ɓeeɗa no ɗaɓɓi yo hisbe ma jusu julnire ko doganta ko to sabu toon duniyano toon on ti wattana yile siga ɗum ɗo sina ɗum haray qur'an o wonti hujjatun alayhi nasalullah salamata wal afia o wi ko honɗum o añirta o sattanamo ka ɓeeɗo li illati duniya fi aydihim ko fanɗugol aduna on e juuɗe maɓɓe si ɓen kadi joni waɗno solution fi yo goɗɗum heɓo no gasa o arayno ka maɓɓe sans probléme innama talabahu andu ɗaɓɓere talabuhu duniya andu ɗaɓɓere makko ɗen ko aduna haytu kanat kala ka aduna tawa rababa indaha ko ɗon o jusoyto ko ɗon o wallinoyta dolle makko ɗen o habbo o wi yafharu ala nnasi bil qur'an ko wasitorto aye mo wasitoro hoore yimɓe qur'ana minen ko min otino hunji moƴƴano mo faljata et puis ko e nder 6 mois mi hunji dara sono o inno sono wo sa yara mo holla tun ko hommo ɗum wasito yimɓe ɓen wa yahtaju ala man dunahu mo towna ɗonno ƴetta dalilaji ɗuɗuɗi hujjino e dow wonɗo sengol e makko ka hunjagol ma ka ɓowringol ma ka sellingol o wi e mbaadi on ndi o ini fil hifdi ka hunjagol hara si o fotti emo ɓuri dolnugol hunjagol ma ɗuɗugol ko hunja ta himo ƴetta tun hoore makko holla kanko ɓuri kelɗude kanko ɓuri yeɗɗude ɗan min musabaqa kaariji komi wonno premier musabaqa farɗu kaariji komi wonno premier o ɗayɗa ɓuri mo daiman ko be o holla himo ɓuri heddiɓe ɓe ɓawo ɗum o inni konmo yahtaju min man dunahum bi fadli ma ma'ahu min alqira'at si wondeje kadi o ari o tawi fof no jogiti riwayatu hafs ala joni en namilla mar riwaya tati so tawi kadi yimɓe hewti riwaya tato en alhamdulillah o ti jofini joni saba awon ton ɗo no kadi pos ko pos o waɗi ɗi wona programme yo gollitire wona yo haaj makko wala e ɗum ko daiman ko ɓe tun o wona dow kanko ɗasdu on ko kanko ɓe o wona dow ko ɗum waɗi o ƴettay o hujjinora e ɗuɗugol ko woni e juuɗe makko on e qira'atuji wa ziyadati l ma'rifati bil ghara'ibi min al qira'ati e ɓeydude andugol hawniɗi immorde e qira'atuji allati ɗimɗi tawata law aqala si mo joɗɗintino aqille la alima o andayno annahu yajibu alayhi alla yaqra'a biha no waɗɗima aslan nde o janngataɗi no woodi qira'at shadla woɓɓe goo si yehi haa ɓe gayni qira'atul ashr sugra wal kubra ɓe immoto kisamɓe naka joni ko sawadul qira'at ɓe faala janngugol bimana daiman kanko himo wakkili wonde yeegude gande goo ɗe tata no waɗɗimo andugol ka sharia wono fiqhu e aqida e ko nande muɗum tamo hilni janngugol sawadul qira'at bada an jama al qira'at mutawatira yattajihu al qira'at shadda ɗin kadi ko mantorteɗi goy ɗin ko mantorteɗi ujiztu fil qira'ati al mutawatirati washadda mari ijaza ka shadda e ka fofu kala ka addiɗa himo andina ɗum ɗo kon ɗum nafata on ti si tawi alqur'ana on jogaka ka makko gollitira hare ko lorra ɗum waɗi o inni simo anduno o gollit o janngatano ɗi aslan ɗi julnirtake woni kon ko karmokoɓe ma kay qira'atu shadda janngirtake ta abbudan a fondata ɗo qira'a shadda ta ko faaniɗa ko janngugol ɗum fiyebugol bi kulli harfin hasana wal hasanatu bi ashri amsalia ɗum ala kon bo ɗimmum ɗum a julnirta ɗum e nder waɓutu kamɓe koɓe goynayi naafile no wawi sellirde fi hon ɗum no wawi wonde hara ɗi woni shadda tigi kono hara yiɗi tabituno ado ɗum ɗon e wiyatamo naafile makko ɗen sellata ko gelki idan
woɓɓe go innaka fatiha so jangiri qira'a mutawatira ɓaawo mo jangitoro qira'a shadda ka ɓaawo fatiha sellay sabu noon hayso ko aya goto hawra nerton e qira'a mutawatira no sella sabu o watti e hoore fatiha o goɗɗum ngo almuhim si woni rini ɗa mari qira'atul mutawatira ɗi tata geece mum no ɗuuɗi no newi ha kon ɗum naaduma e janngugol ko ɓeydi e hoore ɗum noon tawa ko mapimma ko hollugol da'iman anta murtaqi ko dow wonɗa ko ɗum waɗi ha o inni siɗa anduno a janngatano e kadi hino ɗo malhahum jano neɗɗanke kala gollal si ngal falare ngal moƴƴi si a waɗi ngal tawata ko ngal poɗatama ko e gurur anndugal wontanima kana ko ɗoɗi kal mogo ɓe ma kay woodi waɗayɓe bone on ɗon naadoyaɓe aljanna woɓɓe goo waɗa moƴƴere on ɗon naadoyaɓe yiite fi honɗum e hoore ko moƴƴere natta aljanna ko bone natta yiite ɓe maake aw ko waɗuɗo moƴƴere nden omo heɓi gurur o hoditi o sikki ɓuri makko ala o watti ƴettude ɗum ɗon waɗa dalil makko moƴƴereji makko moƴƴe ha o naatoyi sabu on gurur on e majjere o jokki ko boni on sayi ɗum ɗon pooɗimo ha o naati yiide o bonnuɗoɗa o heɓi kulol Allah o heɓi mapunde ko bonni kon nden andi bonnuɗo harayno wondi e kulol si ɗum heɓali sabu ha ɓernde nden hippa tawata famata accata no wawi wonde sabu bonnere makko waɗa ha o naatoya aljanna sabu ko nden ɗon puusatamo hulɓinamo ha o accita ko boni kon o naato o jokka ko moƴƴi o naata aljanna ɓuyno wawi wadde ɗum iden si moƴƴere ma pooɗima ha sabi minni naatugol yit haray moƴƴere waɗalɗo si bone waɗi ha o naadima aljanna haray on ɗon wiyatake yo goɗɗo yo raɓɓitata ko boni dey kono noon on ɗon ɗum nafimo kanko haray nayo goɗɗo heɓuɗo hunde o eto ha gururu heɓamo e mum ko ɓuri noon yamude gururu fof ko sa heeɓi hunde tata a daarirtende hiɗa hunji alqur'ana hiɗa wawi janngude hiɗa mari hande valeur moƴƴa yimɓe fof no heɗitima sa rentaki ɗo a sikka e ɓuri ma ala wonde jara wonɓe ka leytaɓe toon jooɗiɓe sera to no ɓurmaɗi fof yeeso Allah subahanahu wa ta'ala ɗum haray ko tana jano noon ko siga ɗum woni e yewtude ɗo fiya towi daraja e jangguinji watta yiili na ɗum wiyete neɗɗo alqur'ana hoditoro siga ɗi piiji ɗo o wi fatarahu ta'ihan mutakabbiran ay muhimo wembi mawninkini kathira alkalami ɗuuɗi haala ha feƴƴiɗi ko wiɗa ɗo no hokki e haalaji bi gayri tamyisin sendinirta haala moƴƴa ma ko wona moƴƴa yaibu kulla man lam yahfad ka hifdihi o aybina e kala mo tata hunjorawano hunjorino wa man alima annahu yahfadu ka hifdihi talaba lahu aybahu kala o andi kadi oɗo de no hunjorino hunjorino o ɗaɓɓitanaymo kadi en law so kaari kanko goto daɗata ka makko ɓen no woodi woɓɓe goo ka etiɗa waɗaɗata sa juutini hutuba ɓe memminay haala sa raɓɓindini hutuba memminay haala sa hawrini ko kala no gedduɗa ya andu la taslama min ko waɗi kamɓe yatasayyaduna nnas ko yimɓe ɗo ne ɗaɓɓitude siga ɓeɗo ko waɗi ta ɗaɓɓitu haqiqa yimɓe ɓe wiya ko kaari falɗa waɗande e to ha waɗata ko fi Allah si goɗɗo wi'i joni si a loƴi ka hifdu o ɗaɓɓitante ella ko son foti kadi o ɗaɓɓitante ella andi a daɗata ɗum ko jannguɓe hunjiɓe alqur'ana waddeteɓe wondeje julniɗugol ɓen ko ɓe rendoto sigali andi an hiɗa kelɗi ɓowrini qur'anare ma nde ɗimmo ma on ɓowrinali taw moƴƴa sa gayni julnuɗude e makko a yalti ko inda on no lorrinmi ɗo moƴƴa noon andita min kam mi dari ɗo mi jangga ha mi gayna mi ɓowrina few kanko mo jokki tumo ƴettenno joni yaaki i rewto hara na winnugol mo kanko yo yaa woni seraɗa yo rewto andi o raɓɓitanaymo ayiɓe ka onti wondeje sa wowli ɓe innayi innal bala'a muwakkalun bil mantiqi ko jarraboji wondeje ko haalama kan jokkodiɗe a wolay ɗo goɗɗo hunde yanoya e mayre ɓuri ɗum o sortoyo toon o accama toon neɗɗanke on ngal ɗengal hanke yewtuno fimumo ko ɓurgal hulɗinade alhaaliji o wi wa man alima annahu yahfadu ka hifdihi talaba aybahu mutakabbiran fi jilsati mawnintini ka jonde muɗum muta'aziman fi ta'limihi li gayri towniti ka jannugol heddiɓe ɓen laysa lil khushu'i fi qalbihi mawdi'un ala na ko wiyete ko yankinare ka ɓernde makko nokku nde ala toon kane wona ɗum wiyete yankinare kathiru dahiki ɗuuɗa jaltitugol ko ɗa wono jala wal khawdi fima la yanihi e jumpugol ko tawata jokka ɗum yastagilu amma ya'khudhu alayhi bi hadithi yastagilu mo sogolira amman ya'khudhu alayhi ga e on wonɗo e jangude e juuɗe makko o sogolira bi hadithi yewtere man jalasahu on jooɗoɗuɗe e makko mi mana wonde ƴeeyemo tawa simo jannude himo goɗɗo no ari binde makko no haalude himo ƴetti fikra hakkille makko ɗen naɓi e wowɗowo on akkiti ka janngowo makko arɗo fiinagol e juuɗe makko o woni ɗo ɗum noon fof wondeje kon waɗi ɗum koyo hollu wonɗo mo e darde on indahu
kalbay mo mari ko berde didi ka so hedi ke odo holli kanko de machallah o wawa faamidude fof o faaminkino o wonɗo e janngude ɗa himo reteni ko woni e janngude ko idan o ara o yewtida e oɗo wonɗo mo e haalinde piiji adunayankeji o accita wonɗo e janngude alqur'anaren tata himo wawno heɓude majje cellal ko nawni ko fof o wi huwa kanko ila istima'i faade heɗitade hadithi jalisihi yewtere mo jooɗodi on asga minhu ɓuri tiirude heɗitade ka makko ila istima'i asga ɓura tuɗanede kan minhu ka makko ila istima'i faade heɗitagol man yajibu alayhi on mo waɗɗi ɗum e dow makko an yastami ala nde o heɗitoto ɗum woni heɗitagol alqur'ana o ga e heɗitagol jooɗoɗa ɗo wonɗo e haalude haalaji ɗi ala nafoore yuri o hollay annahu kanko dey lima yastami'u hafidun ko woni kon e heɗitade ɗa mo hunji bi mana kanko mo wawi naɓidude haala oɗo kan e hunjande oɗo de ɗum fof yaada hara fuu e muɗum fuutaki na gonga ko neɗɗanke faala ɗo hollude ko wonda o wi on sey fa huwa ila kalami nnasi ashha fa huwa kanko de ila kalami nnasi faade yewtereji yimɓe ɓen ashha min hu ɓura yiɗede ka makko ila kalami rabbi azza wa jalla dini yewtere allah tabaraka wa taala tanaji ñen la yakhsha inda istima'i alquran o yankino ta ko bata khushu few yankinare few simo nan hettade alquran wala yabki o wulata wala yahzanu sunutako wala ya'khudhu nafsahu bil fikri fima yutla alayhi o yettata o waddinta wonki makko kin yoki miiji to ko wona e jangede dow makko wondeje si tawi goddo no jangude dow maɗa a wattani yiide aɓay khushu aɓay tadabbur ɓuri siko a woni jangude waɗi siko a woni jangude rayɗa maati fi kalfeɗen e hunjanne ɗen ida mari sohla jama ko haqqille ɗum ɗo fof si moɓodiri wonde jaɓata no waɗira tadabburu ayeje kono siko faalaɗo wadde tadabburu goɗɗo no julnudemo ma goɗɗo no jangude binde makko simo faalaɗo o heɗitoto ɗo heɗitande deejune ko waɗi fof yo sohli ɗum heɗiti to kono so tawi ko faanu haalaji yimɓe ɓuranta ɗum o ɓuri hulɓinade kon sa wattani yiɗo a tawan goɗɗo no hay jooɗade ɗo bilandema 17 heures ha 23 heures imo haalidude yimɓe la yasam haɓata si o jooɗike ko alqur'ana jangete seeɗa ni o watta e ndaarude montuɗon o watta ndaarugol ɓurƴu merƴennade kadi noon deftere allah ne yaajanaalimo ka fondo makko tan sina ɗum a ndaaray tawa ɗiɗo ɗiɗi pooɗodirta haalaji merenteji ɗi ala ko la yuqaddimu shay'an e si qur'ana fuɗɗama jangede ma ɗum figa fuɗɗama jannede ma ɗum hadis nelaɗo fuɗɗama jangede moodi haton jinnatano yo taw neɗɗo on haaɓa e nden jonde ɗo waɗi oɗo haalaji yimɓe ɓen ɓuranimo haalaji konngol allah subhanahu wa taala la yakhsha inda istima'i alquran wala yabki wala yahzan wala yahfuzu nafsahu fima yutla alayh wa qad nudiba ila dhalika e orele o noddama e faade e ɗum ɗo fof muɗum yo yankino yo tasko qur'anare nden raghibun fi dunya da'iman ko rere ɗan ɗo aduna wama qarraba minha e kala ko ɓattinta aduna siko gandal o andiri ngal ɗo so heeɓi ngal aduna o fof wattana yiile makko ko ngal ɗon o jangata o tefata ngal ɗo no ɓuri himmude fewɗo yomi jangu ngal ɗo no ɓuri himmude fewɗo yomi toppito e alhaali akon edi kanko ko ngal ɗo nini ɓuri lollude ko ɗum ɗo ɓurata wadde ha goɗɗo wona ono ndela mustahir bayna nnas ko ɗum mapinima ɗum waɗi ha o inni oɗo raghibun fi dunya ma qarraba minha laha yaghbar wa yarda ko fi aduna woni so monoto ko fi aduna so sa yi tum o tikki andu ko fi aduna makko on bonnaɗo goɗɗum boniɗo ngo yowdiri aduna makko so weltoto kadi wa yarda so weltoto ko fi kadi aduna ɗum waɗi ha wiwɗen o accita e juulirɗe ɓe alaɓen o yahaka marɓe ɓen maka lamɓe ɓen fi yo julnoy toon ko waɗi ahammu shay'in indahu na yo julɓe ɓen nafitoro ko kaari en ka woni ɗon fi hunde kaari ɗum waɗi o inni on sey in qassara rajulun fi haqqihi si neɗɗanke noon raɓɓin ɗinnike haqqe makko bonnanimo hunde tata mo du'ano nde hendade qala o wi'ay ahlul qur'an yimɓe alqur'ana ɓen la yuqassaru fi huquqihim hanayo ɓen raɓɓinɗine haqqeji mum ɓe yimɓe qur'an no du'a jonnitede teddunga aywa woɓɓe ko sinfu mum on da'iman ko ɓe o teddine kono o yejjita imo acci sinfuji ɗi tata no waɗimo teddinde wala teddinde fi mum bon on noddugol makko inna ahlul qur'an umuman e hoore ko kanko tum bonna e muɗum ko siga ɗum yewtunen hanki ko noone e memmingol balbala on janɗinam yimɓe alqur'ana ɓen yawama ko kanko tum bonnana yimɓe alqur'ana ko yawaka ko an tum hawra e muɗum famodir e hawru e ma on daarum so sa yafantako mo yo murandu régila on andi da'iman ko oɗo wiigo la yuqassaru fi haqqihim ko fi makko o faandi kono ƴetti fof wonaadi nder ɗon
wa ahlul qur'an tuqda hawaijuhum yimɓe alqur'ana ɓen no du'a yo haajuji maɓɓe ɗi hunte ɗum no jeeya e ko watta anndo barkino e nokkure nden barkino e zamanu mum barkino e ɓe yimɓe ɗon si tawi yimɓe alqur'ana ɓen teddinama daiman so addi ahlul qur'anu ahlullahi hum wa khassatu wa dawi ko fi programme no welira ɗum kono yejjiti golleji du'aɗi waɗede ɗin si hewti ka wajibatu din e ko nande mum haaju makko ala o wi on sey yastaqdi min annasi haqqa nafsihi o ɗaɓɓiray da'iman immorde yimɓe ɓen haqqe hoore makko on wala yastaqdi min nafsihi o ɗaɓɓirta immorde wonki makko kin o waɗɗintaki min allahi alayha ma lillahi alayha kon ko waɗɗani allah kon e dow makki joni wiyemmo ahlul qur'an la yuqassaru fi huquqihim ko an tum bona e muɗum a yejjiti an ala e juulude waɓutu a ala e juulude wondeje wuri a yejjiti ko wonɗa kon e bonnugol immorde e huququji allahu subhanahu wa ta'ala jonnitugol maɗa an haqqe allahu on e jonnitugol yimɓe ɓen haqqe ma on gon woni muqaddamun ko haqqe allah subhanahu wa ta'ala on la sakka wala rayba idan ko honno arita yugol ahlul qur'an la yuqassaru fi huquqihim wa anta tuqassiru fi huquqi man fi huquqi llahi azza wa jalla yagdabu ala ghayrihi za'ama lillah himo tikka dana makko kono ko aajoto ko fi allah ga sa inimo ko fi on monanda o ko fi allah ana ɗum few wonde to wondeje ko ɗum ɗo watta hunde bona hon ɗum si tawi a feññini khilafu ma abtanta wiyen ɗo ɓe makay misal muɗum goɗɗo ara addora huntari ka juulirde ɗo ñande yawmul isnayni mo jogui tamaroje labaɗe e ndiyan e ɓira fof o hoora o ara ɗon o jooɗo o habbo ha wiye allahu akbar o nodda yimɓe ɓen o ñamora ɗo o felete ɗo fi hon ɗum adhara bi annahu sa'im so fuɗɗino law ñamude tamaro ɓe noddini o continue ɗon woɓɓe go ari watti ɗon ɗo to woltano goɗɗum ɗum no waywa fokkituɗo ɗaɓɓugol gandal o yiwa masalan labbe o ara ha konakirɗo ɓelan onno kan ɗaɓɓu ko faala masalan ko resugol faala jombugol konakirɗo awa andi fi goɗɗo kono o yiwa labbe toon ɓina ko ɗum ittuma toon ɗiɗa nafude jama wonna gandal no konakir toon ɗo moƴƴa kono mo andi ko addimo ko resugol ɗo ko feññini ɗon o faaminkini ko fi gandal addimo himo andi ko ɗum hunde kaari ko ɗum ɗo waɗi ha kaani muradu ndu wona arɗo resugol ngol probléme ko ɗum waɗi ha hadith innamal amalu binniyat o muhajir ummi qays ko ɗum waɗi ella o li annahu adhara annahu yuhajiru madha lillahi azza wa jalla so arno tum woni ko woni ko miyene yanne madina ko resugol ummu qays arayno probléme fus jokka ida ɗuma arɗa faaminkiniɗa ɗo ko fi allah muraɗɗin jokkuɗa o sa monani ke goɗɗo a sonki ɗo tum ɓeyna ko fiyon fi ayyali koni wadde kon ɗaɗa anndina monanino o ko ɗum woni wi sonko wi fof probléme no waddi o ñande goore anni ay tawi ko ɓay tun hande ɗo ella waɗi ara waɗa ɗon ɗi faalaɗa fof ɓe lanɗo inna ko fi allah o bondi ɗo ko ɗum waɗi ha ɗuman ɗo na fi allah si ɓe felalima ɗo gandu sharia on kalno feluma wala yagdabu ala nafsihi lillah ɗikkanɗa hoore muɗum bonnere nde bonni hakkude mum e allah subahanahu wa taala joni noon himo cukki yimɓe ɓe monaniɓe himo andi ko wondi ko wala yubali min ayna iktasaba haccaka ko honto faggitoto no heɓiri yoyo heɓotu min haramin aw halalin no dagima no harmi haaju makko ala kullu ma halla fi yadihi fa huwa halalu kala ko hewti jungo ngon goɗo en noon hewtu nduwo maɗɗo hewtu nduwo maɗɗo ndu yani bi gaddi nadari an kawnihi halalan aw harama oɗo na kal qur'ana yamirima ɗo woni qad azamat ad-dunya qad ad-dunya fi qalbihi qur'ana non onno kan aduna no teddi ka wonki makko ha feƴƴiti ɗum waɗiri moni in fatahu minha shay'un si tawi goɗɗo laawi kemo tawa la yahillu lahu akhdhuhu dagantako mo yo hendo ɗum ɗon dey hazina ala fawtihi tikka e moƴƴa non suno ko ɗum ɗo lawanima ko la yataaddabu bi adabi alqur'ani ayatayimo ne'itoronedi alqur'an wala yasjuru nafsahu inda alwa'di walwa'id o kambanta hoore makko o gufa wonki makko tin si allahu fodima ɗum o kambi lahin ghafilin kayuɗamo welsindi da'iman allahu huwa alghafur lahin himo fija ghafilin himo welsindi da'iman amma yatlu konko tawata mo janga aw yutla alayhi ma no jange dow makko qur'ana sino mo jangude wo ma no jangede dow makko waaju makko ala himmatuhu hifdhul huruf himma makko de fof ko kalfene ko ɗum waɗi in aftaa fi harfin sa'ahu dhalik so falji tum mettemo o yiɗa yo falji andi angal ikhlas ko ni wondeje yaltiranta goɗɗo way ɗo fi allah waɗaka ɗo
o falja kalfeere wotere faljitamo gere memmino juulirne fof fiyon ɗum anta insan ko a neɗɗo labudda an tofti awa to siiba wondeje ko hunjiɗa kon ɓawral moƴƴo a faljay ɓe faljitama kono si a faljitama a darata ko aslan si satti kadi ha ɓe darnirima kara woɓɓe gon toon ɓe fiddi ha ɓe daroɗa si ɓe darnirima kara nga gayni ha haalaji ɓuy yalta e nden ñande yawreji ɗum fof hollete ɗon nden ñande mana ala ko accirte e juulirde nde tayib ko ɗum ɗo holli ko fi Allah wonaji ko fi Allah si konngol Allah subahana taala ngol waylike goɗɗo wi nanon gere meminoto himmatuhu hifdul hurufi himme makko ɗen ko hunjagol tun kalfe ɗen in akhta fi harfin sa'ahu dhalika fi on ɗum noon li alla yankusa jahuhu inda al makhluqin ko fi wata teddungal makko ngal bonu katagore ne fiita ɓe hunjiɓe ɓuyɗo kono oɗo no ɓuuri e hina noon kanko wiyano ɓuuri waɗi dayima sa daari yimɓe ɓen ayana sa daari yimɓe ɓen tunda ko ɓen heɗitiɗa ɓe ni ko ɗo ɓuuri kelɗude a heɗitike ɗum a faala ɓurde fof kelɗude